media nakoze research yange ku bwongo bwange nti ab'ebyobufuzi bano balina entalo dayibweyo de bamaamu nga ali mu byobufuzi bye yayenda ageme mu lwanyi ni mudofu ni wase batyame akati geba yantambaala imwe mu muvume nze njabasasula mu mulumbe mboche ekintu ekyo kiri nakibwine bubi naliyo munango owundi ye nakola ku radio mwina ya muvume ya muwebula bubino nawulira bubino kulimba kubikwambisa bubi kubanga wanu tulina abakyala baife waka tulina abaana tulina ni family detuvwamu ayole ya subscribinze mwine ya muvuma oba emirimu gye tukola gino watuteko vurazi bano webuza oyo gwade bavuma ye abadde isaati akoli anti kyendikoba buti gebanavuma mudofu ngaiwovuma omulimu gw'omwene bw'otaguwa kitiibwa niba akasitoma bo ba client abandi bayire tibaguwa kitiibwa aba babiri beina kakakuku kaabwe sebo tiba biliboka kati kale kandeeta yekindi iwe oli ku ba radio buti mulivuma n'abatali ba radio kankuba ekyokubonerako manjeeri yagwa mu kalulu kano akoba mamba bwa parliament abaire memba wa parliament nga manjeeri alina abatakibe ababaire bamuga enyama oba mwidukiranga ababaire bamuga babaire baize mu Uganda nga bali main hospital yagezaako okutambula ku maido mu social media nga akunga abantu bajja bafuna obwidandabyo kuba bwabwere era bwavireyo mwamuvuma kuno ku social media nawulira abavubuka bali okwo emberoti neeyo ndibakobera tuli kuzimba ekintu mu busoga kye tuboneranga tujja kwawukana munda kuba bale babyabufuzi baliwo kiseera emyaka egyo wazira nsonga ekubisiza mu muntu maiso okizirawo totale kizirawo oba tomuwagira bw'aba ng'akoze ekintu ekiyamba community tubayambe twena tubenga olw'ekintu ekyo kyakoze ekintu omukyalo oyo mangi emitwalo 5 bagikuwa watandika ovuma mwino muna ekintu ekyo kyangu omukyalo oyo mangi eri kye yakoze okuba nga wagwa mu kalulu wasigala ng'ostandize mu bantu wasalawo oje mu maiso n'okuyamba abantu bo tikyangu tubona abantu bangi wano ngagwe yabulirala kuboneka abula waliwo wano duze yabuuza ku ambulance mbukodi ambulance yamanji eri kodi yaja twagiboine ngeri awo aliwo tuwagire nabona duze omusaade yavaayo ngali kubanda omubaka wa parliament ow'enjeru twenda ano twakyogerako Julius ono yabakinga ino ngomana ayo omuntu wavaayo Julius nikwenda okobera yali mupange anti kyendikoba omuntu waviirayo n'atyama mu kamera n'atandika omusaada omukulu alina abaana ngomana ate musaada munaidini alina following oyo n'atuuka okukoba ati oyo omubanda olina osooka omuwulirize kuba n'abantu baife abandi titulobye tubawagira ayi bona bazira mu nsa nga n'ekigambo honorable obona nga oba nga tekimusaanire nawulire ku wano waliwo eyabaire ali kukoba ati ba honorable baimu abeeruye eyo oba baba batya twali twidi nga bwe tunaabeereveti nga twabatola ku iddaala lino banakyuka ayi ate kabiri tubonerera nakoba nti baani abo ayi gataliiko atayogera na bwena omwembi ali kubanda honorable nti yamwembera ali kwenda kasente ke ye natoka ali kumubona ebintu nebikasinze kuyita kitiibwa ky'abantu omwana yayemba emmotoka yayabika omupiira okasente katonaako kubanga ofuuka honorable oba ovire mu kitiibwa kino ekyaife abayaaye eno oba ovire mubana abantu aboogera ku bantu waafuuka ayogerwako sooka otereze ekitiibwa kitutalingira bulingira ebintu bino bana twabizaanirako abantu musooke wegerespectiwe mwene deni bana abandi babonere kwiwe basooke bagikuwe ife kyetugezaako okoba abantu titubavuma ayi tubayinonola omusajja